I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi rebuild Juventusa ovog puta. Ali napravit ću jedan twist kad je u pitanju Juventus. Pošto znate da je Srbija ispala iz sada Evrope, sad ćemo mi lepo raditi rebuild, ali koristeći samo srpski igrače. I ja se nisam mogu setiti nijednog drugog tima gdje ima više Srba nego ovdje, samo zbog Vlahovića i Kostića. Verujte mi, ostatak, znam, svuda ima to nekli po jedan. Mislim da ima u Torinu njih dvoje, Košumeniković, Savić i još jedan, ne mogu setiti kako se zove, ali nebitno. Ali, ajde kažemo rebuild Juventusa, zato što su bili treći na tabeli. Ove sezone, ako se ne varam, izgubili su nekoliko pojena zbog financial fair play. I sad mi ćemo lepo napraviti jedan rebuild. Bukvalno, sve što vidite ovdje, to će se sve morat menjati. Menjamo full on postavu, imat ćemo njih dvoje koji su ovdje. I to će biti, evo ovako, Kostić će lepo preći on tu na krilo, Vlahović će ostati. Sve ostalo ovdje koje vidite, cilj nam je da ih prodamo i da napravimo zamene. Ali zamene ne znam da li ćemo moći, zato što nemamo nešto pretjerano Srba ako ćemo gledati u FIFA, nažalost. Ali ovo je odličan početak sa Vlahovićem od 23 godine, 30 Kostić. Nećemo moći dugo imati njih, možda, nego ajde. Uradit ću to i sada da vidim ako uopšte dobijemo dobrog. Idemo lepo čekajte, samo da naćem gdje je to, Just Staff. Imamo 5-5, imamo 5-5, evo ga. Ironičan Albanac će otići u Srbiju. I ovako, ako ne nađemo nikoga, imat ćemo Youth Academy u Srbiji. Eto ga ljudi, cilj nam da osvojimo ligu normalno i Liga šampiona, klasika, znate kako to ide. I sada kreće rebuild totalnog tima. Ko što sam rekao, samo Srbi će pobediti ovo. I idemo, menjamo od početka do kraja. Ne znam da li ćemo moći ove sezone sve zamijeniti, ali potrudit ćemo se što više. Imamo 170 miliona vala, mislim da možemo i odmah i najbolje Srbe. Ali nećemo. Zašto? To nije toliko zanimljivo. Uzet ćemo neke malo slabije. Primjer golmana moramo 6 zamijeniti. Koga ćemo? Ili ćemo Milinkovića Savića, Vanju Milinkovića Savića, ili ćemo Petrovića, ili ćemo Rajkovića. Vidjet ćemo. Centra back, to mora biti Pavlović. I tako to. Ajde ljudi, sad ćete lepo vidjeti koga ćemo sve dovesti. Nadam se da ćete uživati u ovome. Lajkujte, subscribeujte, da još ljudi vidi ovo. Bude zanimljivo, meni je ekstremno zanimljivo snimati, nadam se vama i gledati. Ajde ljudi, vidimo se. I ko što sam rekao, ovaj čovjek je mene najviše presionirao. Čovjek iz 2001. godište je, iz Salzburga. To je jedan jedini, kao što vidite, to je Strahinja Pavlović. Čovjek je bio kamen, bio duša naše odbrane. On i sljedeći centar back koga ću dovesti, oni su bili srce tima, dali su sve od sebe. Nažalost nisu mogli da se bore s ovim drugima. Ali nema veze, on je prvi ovdje, već je tu u startnoj postavi. I sljedeći signing je. I to je Nikola Milenković. Isto, lik je bio fenomenalan za nas. Svaka čast momku. Igrao je nevjerovatno. Nemam što drugo da vam kažem za njega. Bukvalno, čovjek iz Fiorentine, sada došao u Juventus. Bukvalno radimo samo te izmene. Ako treba negdje daćemo pari, to totalno je nebitno. Bitno mi je da zamenimo tim koliko toliko. Ajde sad, ovo je malo lakši način da tako kažem, pošto tim već, velik tim, puno para i sve to. Ali nema veze. Svakako, sad samo pitanje kod levog i desnog beka kod Srbije, pogotovo zato što ne igraju više. Kako 3-4-2-1 ako se ne varam, tako? Mislim da jeste. Ili 1-2, Tadić kao Kem, 2 strajkera, Vlahović i Mitrogol. Što ćemo ga dovesti isto ovdje kao izmenu, što da ne. Ok, opa, ne da ga ubacimo ovdje odmah, bum. Tako, 79-75, napravit ćemo, mnogo će biti zeznuto, zato što ćemo jako puno opast. Ajde, hvala Bogu što imamo, onaj mod koji valjda neće dozvoliti da dobijemo otkaz, ali nikad se to ne zna kod ove igrice, nepredvidljiva je dosta, ali ne veze. Svakako, vidjet ćemo sada backove, ako nećemo backove, ićemo na 3 in the back. Sad ću to pogledati, svakako, ajmo sa sljedećeg čoveka. Nije Veljković, ali bit će.
ovo je Matija Nastasić i nisu ga zvali za sada Euro, ali svakako ja sećam njega kad sam bio mlađi, tako sam ga volao gledati, bio je kamen u odbranu, ljudi ga obožavaju, svuda gdje je igrao ostavio je utisak. To ne znam šta drugo da kažem, legenda čoveka, Majorci je sa još jednim našim igračem ako se ne varam. Puno smo platili za njega, nema veze, ali svakako morali smo promijeniti postavu, pošto imamo jednog levog beka koji je dobar, drugi je nešto šklja, desni bek, da tako kažem, ali ovako je trenutno, imamo ova 3 kamena i to je sada da ćemo zamijeniti golmana, moramo centrove, imat ćemo par izmena, to neću vas smarati sa izmenama, samo koji će biti starteri, njih ću vam pokazati. Ko što vidite ovdje, hoću Gudelja, 80% bit će nam starter, ali stavit ću ga kao CDM, iako ga ljudi sad ne vole zbog one greške, znate vrlo dobro koju pričam. Mašović je isto, mislim da nije bio pozvan, isto je mlad je, solidan je, center back, taman dobra izmena, a Veljković isto je igrao fenomenalno, sviđa mi se njegov stil igre, samo što je jako sport, to je jedina stvar što ne može toliko da poradi o tome, ali daj čovječem kar malo vežbaj tu brzinu da budeš još bolji igrač za Verde Bremena i za Srbiju pogotovo. Ok, aj sad ću rešiti ugovore sa njima i vidjet ćete onda posle koga ću dovesti u centar ili golmana, još ću vidjeti malo da vas iznenadim. Ajde sada, vidjet ćemo. Čovjek koji sve da za klub, ali ništa za Srbiju, nažalost. I najveća ocena za Srbiju, možda čak i najbolji igrač kada je u formi. Kao što vidite, ima prepoznatljivu facu sa prepoznatljivom bradom i brkove, taj goatee kako bi se reklo. To je Sergej Milinković-Savić iz Saudijske Arabije, dolazi kod nas ovdje u Juventus da pomogne meni i svom klubu da makar osvoje nešto. I to nešto će biti liga i to će biti Liga šampiona, kao što sam rekao, to su naši ciljevi. Zamenjali smo igrača i to, imamo baš puno njih na spisku koga ćemo dovesti, kao i za mene, kao i u centru, ali kao što vidite on je odmah tu u timu. Sljedeće će biti, ko će biti, pa ne znam ni ja tačno, ali vidjet ćemo, pa bit će dobro, to je sigurno. 80 miliona morali smo puno platiti za njega, a svakako sljedeći je, znate da ga ja obožavam. I to je Nemanja Matić, mora on biti u centru za nas, 80% jeste star, mi će makar ove godine starter pa će ga neko mlađi zameniti, nema veze, ali svakako iz Liona, dobrodošao Matiću, jest da smo pretjerano, dali smo Locatelli, znam da tu u stvarnom životu se desi. Ja čovječe, bilo koji menadžer bi dobio otkaz u momentu, nema veze, namestit ću gdje treba da bude posla. Dakle, golman, desni centar, desno krilo, ajde kažemo špic i Dušanov Tadić pozicija. Ovo što znamo, ovdje će 100% biti Dušan Tadić, ovdje će biti Mitrović. Golman, još nisam se odlučio, njega ćemo na kraju možda, vidjet ćemo. Ali svakako ljudi, ajmo, sljedeći signing. Ko će dati gol? Mitro gol. Čovjek koji je, ne znam da li uopće dao gol ovdje u Evropi. Jest da smo jako slabi bili. Žao mi je to što smo tako brzo ispali. Žao mi je generalno što sam i gledao takve te silne utakmice, ali šta ću kad su moji. Mitrović, najviše golova za Srbiju. Mislim da može čak i najviše appearances, ili nije još. Znam da će uskoro biti nešto od ta dva. Nebitno, nema bolji, to je 100% od njega. To je naš Mitrogol. Ostatak ćete vidjeti to, Mitrović pored Vlahovića kao što je bilo. Im lepo izgleda za sada. I evo ga naš kamen u odbrani. On je stena bre. Ne može ga niko proći. Primio je svega samo jedan gol u celom turniru, u toj grupnoj fazi, to je samo 3 utakmice, ali svakako to je impresivno kakva je čovjek imao odbrane. On će nam trenutno ovdje biti prvi golman makar ove sezone. To je Predrag Rajković, čovjek koji je fenomenalan, može se reći, ima velike šanse da će ga pokupiti neki tim posle kako je odigrao ovaj turnir. Evo ga, Rajković, 78 ocena, jeste 27 godina, izvinjavam se,
27 godina je, ali zbog toga ćemo dovesti i Đorđe Petrovića i gledat ćemo i Mile Svilara. I onda ćemo i poslati možda oba ili samo jednog na pozajmicu da raste i da zameni Rajkovića i kad dođe to vreme, ako ne raste dovoljno. I evo ga naš kapiten reprezentacije, to je jedan jedini Dušan Tadić. Čovjek iz Fenera, igrao je solidno, nije me baš impresionirao kao što je pre znao, ali nema veze. Svakako, on je ovdje kao krilo, ne žele Andrija Živković, on je kao previše potreban timu, pa kao neće da ga prodaju. Dakle, pokušat ćemo sljedeće sezone da ga dovedemo kada dobijemo priliku za to, ali svakako ovdje će biti naš Dušan Tadić. Tadić će biti na desnom. U stvari ne, može ovako, nije nikakav problem. Da Kostić ode tamo desno, ostavit ćemo Tadića na levoj strani. Kao što vidite, tim je skoro gotov, samo, nije skoro, nego jeste, gotov je. Ovako nam izgleda naša startna postava. Ilića smo doveli kao izmenu, Maksimović je tu je Gudelj. Imamo tu još posla kad je pitanje da raščistimo tim ovih velikih imena, velikana, ali svakako, vidite, Mašović, Veljković, Grujić koji sam već rekao. Imamo mi tu još posla, vidjet ćete sada kada sve rešim, gledat ćemo Kema, da zamenimo mjesto Ilića, sad sam skonto da on sam u 67 ocena. I to je jedan jedini Ilić, 77 ocena iz Torina, došao je u bolju stranu. Došao je ovdje u Juventus, Ivan Ilić. Dali smo solidno za njega. On će nam biti Cam, iako se vodi kao... To mi je malo čudno. Ima CM, Center for i CDM. Ako on je tako versatile, suda, ali po ovome ocenama i to, Ilić za Ilić. On će ovdje biti, stavit ćemo ga kao Cam, trenirat ćemo ga da bude baš pravi Cam. I eto ga, lako će nam izgledati za sada startna postava. Ajde, ako će biti realni. Ovako će izgledati startna postava. Ovom timu ovako da ga imam. A svakako sad moramo prodati ovaj igrače, tu još imamo dosta imamo, ih možda 7, 2, 4, 5, 6, opa imamo još 7, 8, 9, 10, 11, imamo 12 igrača, za neki smo već prihvatili ponude, a svakako napravit ćemo još zamene da imaju, kazat ću vam, ajde kažemo na kraju ovog transfer windowa, kad prodamo sve i kad kupimo te koje želimo. A ljudi, sad ćete pogledati ostatak tima. Moram se pohvaliti da sam uspeo Andreja Živkovića da dovedem u klub, ali nažalost zbog njegove ocene ovdje u FIFA neće moći da bude starter, makar ove sezone kada opadne Dušan Tadić bit će 100% starter. Imamo mi to još, Jovića ćemo dovesti, Saša Lukića moramo dovesti, možda ću Uroša Matića, samo da kažem iz zezancije da ga uvedem zato što Matić jedan i drugi braća nek budu u jednom timu makar za kraj. Đorđe Petrovića ćemo isto, pa ćemo ih poslati sve na izmene. Imamo mi tu još dosta njih koga baš gledam, razmišljam, hoću, neću neke, ali svakako nema veze, ostanu još par igrača, a ljudi onda svakako vidimo se. I evo ga ljudi, samo da vidite naš tim kako sada izgleda. Kako je neobično da vidim tako poznate imena, tako dobra imena ovdje. Kao što vidite, Mitrović, Vlahović, klasičan duo, Ilić odmah iza njih, Tadić i Kostić na krilima, Maksimović i Milinković Savić u centru. Imamo Gudelja center back sa Nastasićem i Milinkovićem. I Rajković je za sada golman dok ga neko ne preuzme posla. I kao što vidite, imamo sasvim dobru izmenu. Đuričić kao Cam, golman Petrović, Mašović, Matić, Jovetić, Pavlović, Veljković, Svilar, Živkovića, konačno. Grujića čak imamo, Kaćinovića, Kabić, ne znam ko je, vidimo mlad, može svuda igrati, daj da ga vežbe, ko zna, možda bude nešto od njega. I Jovića, Luku, normalno moramo njega imati kao izmenu. Još jednog Lukića i braću Matić je tu, još jedan Ilić i Samarđić koga smo pretvorili kao desni mid da može biti zamena ovom našem Kostiću. I to bi to trebalo tako da vam kažem ljudi, sve ostalo vidite kako izgleda i to, ne znam što drugo da vam kažem. Nadam se da ćete uživati u ovom klipu, ovo je za sad ovako, posle ćemo vidjeti kakve ćemo još zamene, zato što sigurno će biti još nekih. A ljudi, poželite nam sreću i vidjet ćemo se na kraju ove prve sezone. I evo ga, kraj naše prve sezone, ko što vidite, My Undefeated, nismo izgubili.
Ovdje smo izgubili od AC Milana, čuo, ali generalno ovako po pobjedama, imamo pobjede svega što sam vidio 2 gubitka. Okej, odlično sve to izgleda. Daj da vidimo prvo tim kako izgleda. Tim izgleda dosta jako, ali već vidimo kako opadaju neki igrači, a neki su čak ostali isti. Puno njih je ostalo isto, što je čudno. 88 Dušan Vlahović, 82 je Mitrović, Gazmenijović nije. Ilić 80, Maksimović 80, Milinković Savić 87, Kostić 84, Tadić 77, ok, Milenković 81, Nastasić drži se dobro 75, Budelj 81, Rajković 82, Petrović je 80, još ga nije zamenio. Ovako što vidite, tim izgleda dosta dobro. Samarđić 78 i on je izgleda igrao mjesto našeg Dušana Tadića. To je vjerojatno da ovako izgledalo. Ok, što mi se generalno ne sviđa. Ne mogu da kukam. 76, on izgleda mjesto Nastasića igrao, dakle jeste, smijenio ga je. Ovako to izgleda zapravo naš tim za sada, kako ja kvantam i vidim. 76, dakle, to je to. Dajte da vidimo sada. Najviše golova je, mislim da se zna. Tako je, Dušan Vlahović, Dušan Silni, 22 golova, 1 asistencija, Mitrović 19, 1, Budel Milinković Savića, 15 i 14. E da tako igraš za Srbiju, tebi mi dostigli. Jović 9 golova, Budel kao center back je 5 golova i 2 asistencije, Gaćinović 5 i 6, skroz ok, solidno, ali daj da vidimo tim. Mi koji smo na tabeli, drugi smo na tabeli, ako smo dobro vidi, jesam. 94 pojena, imali svega samo 2 poraza cijele sezone, a imali smo 2 više jednačenja od Inter Milana koji je osvojio ligu. I evo ga, kraj još jedne sezone. Kao što vidite, izgubili smo u finalu ovdje od AC Milana, ali smo pobedili prošle sezone. Isvali smo od Chelsea na 3-2 na kraju. Šta je to? Četvrt finale Lige šampiona. A evo da će biti i ove godine u Ligi šampiona. Ali prvo, vidite Youth Academy. Da, čak sam se i setio to da pregledam u toku sezone. Sad ćete vidjeti i ovdje koga ćemo, šta ćemo, kako to izgleda, uopšte nije to meni da kažem nešto pretjerano zanimljivo. Cool mi ako naletim na nekoga koji izgleda dosta dobro. Nisam onog treba vjerojatno što je golman, golmane to malte ne jedino imamo što je kao ono setni stil. To mi kad vidim neko jako poznato ime, možda čak i prezime, ali ono, ništa posebno ovdje, pa da, eto bez veze smo onog jednog donali, pogotovo zato što neće biti tu, ajde vidite samo kako izgleda. Evo vidite, najveći potencijal, ko je, to je Dejan Knežević, 62 ocena je, oceni ovo jedan od 67 koji je Novak. To fazo, ne znam drugo što vam mogu pokazivati kod njih, ali znam jednu stvar što vam mogu pokazati, to je ovaj tim. To je 83 Mitrović, to je 90 Vlahović, kao Milinković Savić, Ilić je na 84, Samarđić je 83, Maksimović 80, Kostić 84, Milinković 82, Pavlović 84, Kudelj 81, Rajković 83, pogotovo da još nemamo sad kao golmana, sve sam ih poslao na zamene, vidite ovdje ovako kako izgleda tim bez njih. Tako kada ću vam, ako se sačuvalo koga se sve doveo, samo da idemo na Transfer History, lijepo ovdje, dobro, ajde, ne već se, ovo svi loans, kao što vidite koga smo ovdje doneli, dosta par njih smo, eto, kao što vidite, zamene te, gotovo golmane, hoće da narastu i sad, ko zna, možda čak i Petrović nadmašio Rajkovića, ali to ćemo i sada i vidjeti, ko je da najviše golova, tamo ćemo i vidjeti, Svilar, 81, nije ga još nadmašio. Biće vjerojatno još jedna sezona za njega u pozajmicama. Ali, stats, najviše golova. Sergej Milinković Savić, 21,9. Mitrović, 18 golova ravno. Vlahović, 14 golova, 2 asistencije. Jović, 11,8. Maksimović, 9,8, 8,6 sa Kostića. Ok, Samarđić, 5,3, ali plus 5 ove sezone čovjek dobije. Odlično. Na kraju na početku sljedeće sezone da vidimo koga mogu dovesti. Isto, kao izmene, pogotovo što će otići dosta tih starijih igrača. Ali nebitno, dajde vidimo. Nadamo se top 4. I prvi smo na tabeli, 83 pojena. 3 pojena više od Napolija, 6 više od
i AC Milan, onda ide Inter Milan i Lazio. 25 pobjede, 8 izjednačenja i 5 gubitaka. Sasvim solidno od ovog tima. Torino ide dole, što je neočekivano. Ali nema veze, zato ona se zanima. Ovako gledano, odlična sezona za nas. Samo da tako nastavimo, uspjećemo dosta više. To je to, ljudi. Ajde onda. Vidjet ćemo ako ćemo naći nekog dobroga u centru da je naš. Ako ne, nema veze, onda će se vidjeti na kraju sezone i vidjet ćete šta će se sada desiti. I evo ga, kraj još jedne naše sezone. Šteta što nemamo tako neki još igrača. Šteta, Srbija je mala. Nemamo nešto preterano wow igrača i ti koji su mladi dosta nisu u FIFA. Ali da, ko zna, možda će posle ove kampanje doći u neki veći klub. Preći u neki veći klub i tako kažem. Ali ajde, ko zna, da vidimo ovdje da li ćemo nekoga dobrog naći. Imali smo neke solidne. Uzet ću njega zato što ima šanse da je za neku drugu poziciju dosta dobar. 1,1, dobrodošao. Ja bukvalno sad gledam ispod milion, ne želim da sajnujem. Ali svakako, kad imam onako priliku ko ono, to mi nekako wow. Sada da dođem, kupim ga, promenim poziciju, bude mi 15 ono, ratinga plus ili nešto tako abnormalno veliko. Ali ne veze, ajde vidimo, prvo squad, kako nam izgleda. Squad nam izgleda, opasno. Prošle sezone kraj je bio Vlahović povređen, sad je, Mitrović sad je Vlahović. Ne veze, 84 Mitrović još uvijek je 90, Vlahović stagnirao je tu, 86 je Ilić, 25 godina još uvijek može da raste. Samarčić 86, Kostić 83, polako počinje da pada, 33 godine ipak. 91, Milinković Savić 81, Maksimović Udelj 80, zadnja sezona. 86 za Pavlovića, 83 Milinković, Rajković 85, ne znam koje ocene drugi tamo, ali Jelić će uzeti od njega 25 godina, taman zamena za njega što će otići. Mašović tu 79, malo mu fali, Nastasić isto zadnja sezona, Tadić isto, pogledajte kako je po 64 ocena, 37 godina, to je to za njega. Sad donali smo Topića, Vasića i Venezić. I Vezić, izvinjavam se, ja ne znam šta pričam više. Ali nema veze, daj da vidimo prvo sada golove, najviše golova. I Dušan Vlahović, 17 golova ravno bez asistencije. Mitrović 14,1, Milinković Savić 11,8, 9,9 za Samarčića. Čak je 7 golova i 3 asistencije za Maksimovića, Kostić 7,3, Jović 7 golova ravno. Ok, ovako gledano ne izgleda uopšte loše. Evo, ovi su naši mladi koji će nas pomoći ovdje. Napravimo puno njih koji su zapravo na izmenama, zamenama. I to velike talente. Puno čak iz akademije. A i dosta ovako da kažemo naših, pogotovo gledajte. 75, ne poznajmo 73, 71. Jednostavno imamo jako dobre tu igrače, čak i u izmenama, možda čak i bolje, sad upatam da prođe 5 sezona, mi ćemo imati, wow, glave plus 10, Knežević, Dejan. On je dobio plus 2, plus 3 kad sam ga stavio kao krilo. Wow, ok, znamo ko će biti zamena za to levi mid, znamo ćemo ga vežbati to. Žao mi je za ostatke koji su htjeli da preuzmu to mesto, kao što je, onda nalatim na njih, bilo bi lepo. Filip Stevanović, on je iz Partizana ako se ne varam. Terzić je sada to postao levi mid. Taman. On je 70, ovaj je 75, koja je već ocena. Tamo će to biti zamena, tamo ćemo ga ubaciti u tim, ali... treći smo na tabeli, ako ono tačno jeste. Treći na tabeli, 73 poena, isto kao Lazio, koji je četvrti, 71 poena Milano. 79 Roma pobedila, 76 je Napoli na drugom mjestu. Garanto oni ste očekivali, ali ovo će biti naš novi center back u timu. Da, konačno krenuli su Regents.
Ovo je Knežević iz Liverpoola. 81 ocena ako se ne varam. I on će nam taman lepo otići tu, evo ga kako ga vidite, Milivoje Knežević, 50 miliona za njega, malo sam puno dao, ali kad imamo budžet 300 miliona od 400 miliona je bio. Da ne damo, onda kažu, neke veće pare za takvog momka. Samo ćemo ga ovdje odmah baciti da nešto vidimo. Sad, vidio sam ga, ne vidim ga nigde, šta? Knežević. Au, ne može on ići u centar nikako. A će Bjelić moći? Neće ni on. To je -4 na to. Ovako, dobro, ajde. Plus 1 Knežević, to je dobra stvar. Imamo novoga tu centra beka. Sad imamo odlične zamene. Dakle, ovdje je bio. Ok, gledano po timu i po svemu imamo tako dobar tim. Sve je dobro, samo taj center back. Ok, ajde. Možemo Vastiće, da se nadam da će porasti to. Kabić također. Ali ostatak, sve je to slabo, teško. Tako blizu, tako daleko. Polufinale izgubili od Pariza, šteta. Koga smo pobedili, Monaka i Liverpool, dakle smo doveli ovog našeg zadnjeg igrača. Ali dobro, ajde prvo, možda neće ovaj više smarati sa Youth Academy, iako to možda bude neko zanimljiv. Tamo da vidite Novaka, što sam rekao kada će biti jači, da vidimo 48 do 66. Eto, i meni je to tako cool kad vidimo ono, kakav to ogroman skok. Kad tako nekog naleti, vidimo se čak i veće ocene, ali da vidimo prvo ove ocene ovdje. 83 Mitrović, 91 Vlahović, 87 Ilić, 92 Sergij Milinković Savić, Maksimović 82, 87 Samarđić, opo nam je Kostić, nemamo još zamenu za njega, 84 Milinković, 85 Knežević, 87, ok, imamo odličan tim, ko što sad vidite, taj levi mid je sad postao problem kao i CM. Ok, ajde, ovo je kao tim ovdje, a puno njih, ko što vidite, sam stavio na pozajmicu, pogotovo ove mlade. Ali to najviše kako se zove, puno njih je otišlo. Ko što vidite ovdje ocene. Još ovdje lepo ocene, dao 76 Knežević. Ok, on će preuzeti taj levi mid. Ako dobro vidim. Ako nisu u nekom drugom, kao to rekao za njega. To je sve lagano moguće. Lazetić čak može tamo da ode. Stefanović nije baš tu. Najviše golova je Sergij Milinković Savić, 19 i 15 Dušan Vlahović, 18 i 2 Jović, 14 i 1. To izgleda da će preuzeti od našeg Mitrovića poziciju kao starter štoper. Jovetić 10 golova, Maksimović 9 i 2, 6 i 6 za Ilića, Samarđić samo 4 i 6, jako je ovakva ocena. Malo sam razočaran kad je to u pitanju, ali šta ću. Kostić 8 asistencija, verovatno u preposlednjoj sezoni, ma čak i poslednje, sve zavisi. Ali eto, ajde vidimo koji smo na tabeli i drugi smo opet na tabeli sa 86 pojena, Inter Milan 88, pobedili ligu. Milan, Napoli, Sassuolo 5. Svaka čast tom timu. Fino. I eto ga, to je za ovu sezonu. Kreće sljedeća, vidjet ćemo kako ćemo, šta ćemo, koga ćemo dovesti. Možda će čak i biti novi signing, pošto krenulo je konačno, ono što smo čekali. I eto ga ljudi, ajde, vidimo se ako imamo novi signing, ako ne, na kraju sezone. I evo ga ljudi, kraj ove sezone, ko što vidite, opet ništa od finala. Nešto smo izgledali rano, evo ga pa da, Bayern smo izgubili, to je valjda 8, 16, nešto tako. Nebitno, budžet je fenomenalan, ali džabe kad nemamo igrača. Ok, ovako tim kao tim izgleda sve bolje iz dana u dan. Ovako Jović je ovdje sada. Jović 30 godina, Vlahović 28, njega ćemo još dugo imati. Ilić je 27, što je super, Samarđić 26 također, Maksimović, Kostić nam opada, 35 godina. To je maltene za njega.
Vjerojatno je Knežević igrao tu gdje je on. Iako ne, sad će igrati. Evo ga zamena tamo. Savić 93. Ne može biti bolje od njega. Maksimović 83, 33 godine i njega će uskoro treba neko smijeniti. To će vjerojatno biti Vasić. Vidjet ćemo gledati, čak imamo šanse za neke od ovih. Od kadeta, da tako kažem. Velenković vjerojatno će još samo sljedeću sezonu pošto hoće da ide iz tima, nažalost. Pavlović 88, 26 godina, Knežević 86, on će nam ostati do kraja. Rajković ima još možda 2 sezone u sebi i to je to, kad je pitanje da kažemo vrhunski golman. Daj da vidimo ko nam je dao najviše golova, to je Dušan Vlahović 24,5, Luka Jović 24, Samardžić se malo probudio 15,9, Milenković 15,12. Tako je Maksimović lepo sezonu, ima se 11,5 golova, Mitrović 5 golova, 1 asistencija. Ok, ovako to sve izgleda. Ne mogu da kažem da sam razočaran ili nešto jer nisam uopšte. Ali, da vidjet ćemo da će biti razočaran po ovome. Drugi smo na tabeli, dobro je. Bitno mi je top 4 da imamo Evropu. Tačnije, Ligu šampiona. Ok, Inter Milan 95, mi 90 ocena. Znate kako to već ide. Tim kao tim je solidan, ne menja se toliko. Samo ti mlađi igrači rastu polako. Nema novih, nažalost, igrača. I to je to, šta drugo da vam kažem, ljudi. Sad vidjet ćemo se na početku ako nađemo nekog novog, neki Buffon koga uopšte nisam vidio do sad. I evo ga ljudi, ko što vidite, konačno smo uspjeli da dođemo do tog finala Lige šampiona. Čak smo i kup pobedila finale protiv Inter Milana. Pobedili smo Leipzig, pobedili smo Bayern, City. Dakle, nije bila laka grupa da se prođe. Ali evo ga, odlično, konačno. Bukvalno maltene nisam skoro nikoga ni pozajmice poslao ništa. I evo ga, uspeli smo, vjerojatno zbog toga. Možda je to bio problem što nismo imali dovoljno igrača da rotiramo tim. Ako smo imali i previše čak. Vjerojatno s puno njih nezadovoljnih, ali se to trenutno ne zanima. Zato što smo sada ovdje u finalu. I sad ćemo mi lepo vidjeti tim kako izgleda, koji će biti tu u finalu. 85 Luka Jović, Dušan Vlahović 93, Ilić 88, Milinković 92, 82 Maksimović. Ja sam mislio da ćemo kad zamijeniti 3-4 godine, ima da igra. 91 Samardžić, Knežević 83, nisam ga potvorio da bude olio mi dnevez. Milenković 86, Pavlović 89, 87 Knežević i Rajković 91. Wow. A kao što vidite, bench je prejak. 80, 83, 81. Kostić je tu, Mitrović je tu, Pavlović je tu. Imamo tako dobre igrače, čak i u zamenama. I najviše golova je, verovatno Duće Vlahović, ali Dušan Silni 22,3 sa Luka Jovićem koji 17,2, Milenković 12,5, malo je oko. Mitrović 9 golova i 1 asistencija, nije loša. Maksimović 8,12, Samardžić 7,10, Ilić 7,8. Skroz ok. Bukvalno rečeno ne mogu baš toliko da kukam. Kako se zove? Da vidimo gdje smo u ligi. Da li su oni prvi ili smo mi. I mi smo prvi i to sa 10 pojene razlike. Samo smo 2 poraza imali cijele sezone. Što je odlično. Pošto su vidjeli kap je bilo drugo. Da, trenutno smo na double, imamo šanse za treble. Jel evo ga, match day. Wing play protiv Gegenpressen. Nisam pokazao njihov tim. Alcaraz, Laturo, Martinez, Ricci, Humlad, Bergwijn, Bastoni, Van Dijk, nije Van Dijk nego Van Dijk, Di Marco, Tapsoba, Dumfries i Karnesci. Ok. Tim je tako zanimljiv. Bukvalno rečeno zanimljiv je tim, tako iz nekih tako random država. To mi se baš dopada. Evo ga, ovo će biti tim koji će pokušati da pobedi Inter Milan. I sada ćemo ići ovdje u finale da pokušamo da osvojimo ovo. Mlad ima loptu, gubi odmah Samardžića. Knežević, ovo prepodigram 3 in the back. Formaciju bit će mi malo čudno. Pavlović. Milenković, lep pas, ide u sredinu do Savića. Savić, lepo vidio Luku Jovića, Luka Jović, već se probija, ide na šut i odbrana golmana.
Lepa šansa za Luku Jovića. Ali ajmo sada šansa Samardžić. Ajde, lepo oboracivka do Pavlovića, Pavlović sa linije skinuto. Bravo Saviću. Do Knežević, Knežević ide. Ide Knežević, prebacuje preko do Dušana Vlahovića. Vlahović, prelepo. Vlahović, pokušat ću. I lagano to. I to je naš Luka Jović. Čovjek koji je jedini dao na evropsko prvenstvo gol. Gledajte, kako znači ovim momcima. Bukvalno idemo malo ne skoro slične. Oni idu 5 at the back, mi idemo 3. Šut. Prelepo od Rajkovića. Da, Rajković. Namjerno sam njemu dao da mogu vidjeti kako se preziva. Šta radi Rajković? Ja ne mogu da verujem da se ovo sada desilo. Htio sam dodati iza njega zašto je, vidite ovog tamo desno. Mislim da baš i ne ciljalo da se vidi čak i u snimku da je bilo to crveno preko. Išlo na njega. Eto kad se ja tu zezem, ne veze. Ajmo sada. Ilić, Savić. Alcaraz on fire tamo. Ilić do Savića. Savić čeka Kneževića. Knežević. Prva sezona kao starter. Knežević. Prelepo Knežević i odbrana golmana. Ajde, bravo pre Samardžiću. Do Vlahovića. Vlahović okreće. Bravo. Ajde Samardžić. Ićemo možda čak i na ubacivku ovde. Do nikog. Vlahović. Dodaj. Nisam hteo njemu, hteo sam Iliću. Ilić. Ajde. Pa bato kakva je golčina. Mislim da čak i kroz noge je otišlo. Knežević. Čovek. Mogu staviti da sam ga doveo u tim. Ili je bio kadet čak. Lepa akcija. Solidno. Šut. Taman kroz noge. Golman nije imao sreće. Dejan Knežević. 41. minut. Za 2-1 za Juventus. Van Dijk ima loptu. Prebacuje do Ričija. Riči dodaje do Laturo. Gde je ova lopta otišla? Takva velika šansa. Morao se taj skill move sa Pavlovićem. I kraj prvog poluvremena. Bilo je odlično poluvreme. Prelepo uklizavanje. Njih dvoje sam pokupio čak i svog i njihovog. Knežević. Knežević nije uspeo. Tako je Kostićeva kao zadnja utakmica. Možda ćemo ga ubaciti ili nećemo. 2-2 Inter Milan. Lautaro Martinez vraća Inter u igru. Velike greške u odbrani. Nije se trebalo to sve izdešavati što jeste. Milinković Savić je pokušao da okrene. Opet greši Milinković Savić u centru. Milinković ide do Vlahovića. Vlahović čeka Samardžića. Samardžić je previše brz. Otalo mu se kontroli lopta. Samardžić će pokušati, ali ništa tu nije uspeo. Ali Knežević ovo može lagano. Lopta je uspela dođe do Dušana Vlahovića. Vlahović ima loptu. Čekamo nekog od sredine, idem nikog, pokušat ću! Ko je to dao gol? Je to Maksimović? Ili to Milinković? Ne, to je Milinković Savić. Milinković Savić sa golčinom. Sergej, svaka ti čast. Naša osmica u timu. To se očekivalo. Daj da vidimo. Ovo sam uklonišan blind pass da pokušamo šta bude. I vala, bilo je dobro. Nećemo još Mitro gola i Kostića ćemo posle ubaciti da zaigraju. Šta će? Opa. O ne. Velika šansa. Rajković prelepo. Ne daj za pas. Ok, svaka ti čast Rajkoviću. Sad ćemo mi napraviti izmene za naš tim. Jović, rekao sam da će ući Mitrović. Kneževiću izvini, ali Kostić mora malo da zaigra. Ja mislim da je to što ćemo odraditi od izmena. Za sada. Ako sad ne bude neko izinačenje ili nešto. Ali Knežević je igrao fenomenalnu utakmicu. Jović se nije nešto pretjerano pokazao tu, ali nema veze. Svakako. Evo ga, već Kostić uzima loptu. Kostić uspeo da prođe, ali nemam nikoga napred da dodam. Previše sam bio fokusiran da dodam nekome na mjesto, da gledam gdje idem. Velika šansa i blok.
Pavlović, lijepa blokada. Kostić. Nije Kostić. Čekati, ne Ivica sam htio reći. Šut, lep blok i Rajković izleteo. Pravo majstorski, neće doći lopta do Mitrovića. Martinez, lep blok Milenkovića. Rajković prelepo. Milenković se opet vratio sa loptom, naš kapiten tima. Kostić, gubi loptu Kostić. Milenković, nije uspio da sačuva tu loptu. Sad smo mi na zadnjoj nozi, čoveče. Bravo Milenkoviću. Izbito jač malo, dobro je. Kostić. Da li si još uvijek brz ili ne? Sviđa mi se sada ta tvoja brzina. Može da prođe. Ubacivka do Vlahović, nije stigla lopta. Neka uđe, neka i mi napravimo jednu izmed malo u odbrani. Morali su se žestoko naši igrači. Aj sad vidim da li će biti greška. Jelić, Rajković spašava. Ajmo sad još minut da izdržimo. Nije Jans, sam htio reći odmah. No nije. Mitrović, moraš dobiti to glavom. Velika šansa. Samardžić će pokušati. Da li Samardžić? Vlahović, stižeš? Vlahović je lijepo stigo. Vlahović. Ajde, šutni. Ništa. Kako loš šut od Samardžića, ali nema veze, ali to je, gotovo je to. 3-2 Juventus protiv Inter Milana u finalu Lige šampiona. Puno je trebalo. Jović sa golom, Knežević i Milinković Savić. Za njih je Alcaraz i Martinez. Svaka čast ovom timu, svašta su uradili. Ljudi, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali. Može jedan subscribe da bi nastavili ovo, da bi još više ljudi vidjelo. Možete i lajkovat ako nije to teško, nema veze, ako jeste, nije, nema, to je najbitno. Svakog ljudi, vidimo se u sljedećem rebuildu.